Moifo o ditaba tsa Sesotho o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re a amohela re tsamaya mmoho le mpho teme ha re dithakgole ka o lekola tse itlhommeng pele. Afrika Borwa e tlilo ba naha ya pele kontinenteng ya Afrika ho tshwara seboka sa dinaha tsa G20. As we commemorate this year's World AIDS Day, it is also an appropriate time to reflect on the progress we have made. Sehopotso sa letsatsi la lefatshe la AIDS se bile stadiumong sa Sesotho East London kajeno. Afrika Borwa e tlilo ba naha ya pele Afrika ho tshwara seboka sa dinaha tsa G20 se tlang ho tshwarwa ka 2025 kajeno mo President Cyril Ramaphosa o nka marapo a bo presidente ba dinaha tsena. Ho ntshetsa taba ena pele Today is a very significant date for us as South Africa as we assume the presidency of the G20. The G20 is an important formation, brings together countries that have control of about 80% of the GDP of the world. And we, as South Africa, are counted amongst those countries. We're a small country. Our economy is rather small, but we are part of the G20. So we are hitting way above our own weight by dint of the positioning we have in the world, and also the many positions that we have taken and the strength of our economy as well. Ho ntshetsa taba ena pele diphaposing tsa rona tsa kgaso re na le mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba kwano SABC Sophie Mokoena ho re hlalosetsa ka bohlokwa ba seboka sa G20. Sophie re a amohela ditabeng tsa rona tsa Sesotho. Ke a leboha. Re lebohile haholo. Boetapele ba Afrika Borwa kwano mokgatlong wa G20 o bohlokwa ho le ho kae ntlafatsong ya dinaha tsa Afrika? Ke wa bohlokwa haholo hobane dinaha tsena ke tsa bohlokwa haholo ha o tloa tabeng ya moruo lefatshe ka bophara. Mme di kenyeletsa dinaha tse tswetseng pele tse kenyeletsang tsela tse re di bitsang ka hore ke G8 di boetse di kenyeletsa ka hare dinaha tsa BRICS tseo di kopanyang le dinaha tse tswelang pele tseo re di bitsang ka hore ke Developing South. Mme mona o kgona hore o buisane le bomphato ba hao ka bothata ba moruo ho kenyeletsa moruo lefatshe le moruo wa naha. Ka kakaretso o fumana hore ka nako engwe ba boetse hape ba tshohla ditaba tsa bohlokwa tse amang lefatshe jwale ka ha re tseba hore mothating wa jwale bothata bo teng ke kgutso le kgotso naheng ya Ukraine ha mmoho le botjhabela bo hare. Jwale ke platform kapa mohlomong monyetla ho bao e leng ditho tsa G20 hore ba tshohle taba tsena. Afrika Borwa jwale ka ho tseba hore ke yona fela ka hara kopano ena ya dinaha tsena tse 20. Mme ho bohlokwa hore Afrika Borwa e tle e bue ka lentswe le matla haholoholo ho emela kontinente ya Afrika. Hape le dinaha tse santsaneng di hlopheha le hona hore di tswele pele jwale ka dinaha tse tswelang pele le tsona e le karolo ya kopano ena. Mme mo president jwale ka tla ba yena ya tsamaisang ditaba ke wa bohlokwa hore a tsepamise maikutlo a hae tshebedisanong mmoho. Ha re lebohe e mohi ke me Sophie Mokoena e le mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba kwano SABC. Me ha re hatela pele ke la pele kgweding e ya Tshitwe ke letsatsi le tshwayang letsatsi la AIDS lefatshe ka bophara. Baratani ba bong bo tshwanang e leng LGBTQIA+ Eastern Cape ba ipileditse ho mmuso ho eketsa matsholo a tlhokomediso ya HIV le AIDS. Ba hlalosa ha ba ntse ba phela ka sekgobo le ho sehollwa ke setjhaba haholo ha ba ile ho etela ditsheng tsa kalafo. This year's World AIDS Day, it is also an appropriate time to reflect on the progress we have made and recommit ourselves to doing whatever it takes to achieve our collective vision of an AIDS-free world, as well as to stand in solidarity with the millions of people living with HIV in our country
and around the world. The theme of this year's commemoration is Equal Rights, Equal Care, which calls for equitable, dignified, and equal access to health care for all South Africans, irrespective of their economic status, gender, ethnicity, or sexual orientation. Mohokahanyi wa naha wa mokga wa umkhonto wesizwe John Dlela o entse kgoeletso ho ditho tsa mokga hore di ipope ngatana nngwe ho ena le ho lwanela maemo. Ndlela o setlehile puo raling ya mokga ya sehopotso sa pele e thehilwe e bileng Mkhonto Mpumalanga. Mokga ona o bile wa semmuso wa bohanyetsi ka mora dikgetho tse akaretsang tse bileng ka Tshitwe moo o bileng wa fumana tshehetso ya bakgethi ba bangata lebatueng la Gerda Sibande. MK Itloba le rally e kgolo KwaZulu-Natal ha moraonyana kgweding ena. Letona la dipalangwang Barbara Crisia motlatsi wa hae Mkhuleko Mhlengwa hammoho le matona a diprovinsi a robonga a lefapha la dipalangwang le polokeho ya baahi ba thakgotse letsholo la polokeho mebileng sehleng sena sa matsatsi a phomolo mmileng o moholo wa N1 Crossella ka ntlenyana ho Pretoria. Letona Crisi le entse phatlalatso ya hore monongwaha ke batho ba dikete tse 150 a metso e mene ba seng ba hlokahetse mebileng ya Afrika Borwa. Diperesente tse 60 tsa batho ba hlokahetseng ke ba neng ba le dipakeng tsa dilemo tse 18 le 59. Bahlanka ba taolo ya sephethephethe ba tla tswa ka magalo ohle ho beha maemo ihlo mebileng e meholo ya naha e fetang 20 sehleng sena sa matsatsi a phomolo. Diketekete tsa badumedi di bokane kajeno bakeng sa letsatsi la naha la thapelo la 2024 lebaleng la dipapadi la FNB Johannesburg. Motshwara matlotlo e moholo wa ANC Gwen Ramokgopa o ipileditse ho maAfrika Borwa hore a rapelle tlhekefetso e lebisitsweng ho basadi le bana hore ho fihlellwe pheletso e jwalo ka ha naha le letsholong la matsatsi a 16 a ntwa e kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana. Ramokgopa o buile sena tshebeletsong e neng e hlophisitswe ke Motsepe Foundation. Ditho tsa kereke ya Shembe di re di rapella kgotso le kgutso naheng. Moi ha se mara ha so fela le ka moso e sa le letsatsi kopana le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane ho latela Bolepi.